Kadai gajing bomla bantri kampi. Ngating akan pesya kita. Nomor ba lada kan ni gajing sisya. Piyang mangamdon sa sokar. Ti balipat ki application jong ki MLA ki badai na po ka party jong ka VPP. Ki poi hadu apo jingkhang jong chief minister. Ki application jong ki MLA te pikhen na po MLA jong ka maulai te pikhen MLA jong ka maurang keneng balik ki application jong ki tengreng gini hapo mata hapo mi jong PS jong ka office jong chief minister ki poi ki proposal. Ya kan gajing siya. Tikat banang ni pamdan ni. Bagi man penterkang lani man kangla di kampenroi hagi constituency kepala hikmat da ka voice of the people party. Shui hapo ki YouTube channel. Dang gini gi asengi ya ba. MLA bedom brom jengi lakran hapo koi ka sinong sipo Jainte Hills. Ba lapha ikpai ba baginwat. Tekumno ginwat ikpai ba. Kabaya ken. Ya kay ginwat. Ya kami gajing siya ken. Tingnan ko apa nang tanggaway. Wemeli lokran ba ngalawan ra igisrok hangta. Hagis pos naman siya. Hari lokran nong ba hagisan sem don maintenance. Ngang ko anong ipita ko siya. Bagisrok kibatray hagito kipo ba man siya. Kilong tik kajing raben jong karong. Kalong kat islaran sun. Tang po sisnam, pipay kasurok belang danap siyang damano, umawalami sabar. Kaway nagi surok ngani to ipi, kabangahap bantray tamay biyang haginigi sansnem kibanga ngabat ko mamali. Kaday kasurok na po liwlong pamnakray, siyatoy siya po, ringi silong, kabanpay lambay siya po sanmer. Iyata kasurok, lasna, siwa, yung election, bat hadi ang election, tang hapo sisnam, lamilot, kimaw, bansiang biyang yakam nong syu ngahap banwara sunonda ka intermediate lane kamot ka jinghe jong kasrok kabaitnat kide kita gilinti gibang alayle lapipet gini gilinti gibamanta napo lightcore lumhe LPL road manoba wanra eka pinpet ya ka intermediate lane kaban napo la nong krem chomprop to smith manoba wanra eka Kinpay kajing panbaha jong yaganing surok na po lotsmith to smith batater manubale eka deke po jungi temta pinong kumnon wat pa atu wat bu i gini kan gimaw nong rem gibanga labo balay magyo scheme na mga liban wan mahaban ni hida kaman temantang ako abanong hangni nga challenge nga wan da ka debate bani kren ni developmental scheme giba hapo kanong krem ko si manubla ibon nga khot ni kita binuan debate nga ra yaki proof jonga katno nginya siyang markman nginya debate hapdeng jonga bat wamali jong nong kram lalo ang mga kamlay ay nginya pani mano bon ra scheme babon hapo kanong kram konsi nga ko nong yakata kadai gajing bomla bantri kampi ngating akan pesya kita nomor ba lada kan ni gajing sisya piyang mangamdon sa sokar. Ti balipat ki application jong ki MLA ki badai na po ka party jong ka VPP. Ki poi hadu apo jingkhang jong chief minister. Ki application jong ki MLA te pikhen na po MLA jong ka maulai te pikhen MLA jong ka maurang keneng balik ki application jong ki tengreng gini hapo mata hapo mi jong PS jong ka office jong chief minister ki poi ki proposal. Ya kan gajing siya. Tikat banang ni pamdan ni. Upad ba ujit. Ya MLA na UMDC. Kamu mo kijit baki ay kata kajing siya niya ayu ba anu job bunuan ra ya karoy ka par bunuan ra kajing kalapo ka tan. Tani minta pinang ba nyat dupad ba abun late siya late ba. Kamu di pad ba agan blapin ko bor yaw tunong mikmat ba un late himu siya po ka sarkar balik tit kajing kang jong sarkar ken. Tangingilak kunta. Nganyalam nga pad ba nong he pad ba khiliwat hi. Ngangala pendep ikam jong na dong sidong ka siyong sapi kajing sta jong hi galong kumta. Kadai ka kamram jong nomikmat. Manta piong bapilali siya po siya ka office jong ka piluli. Una yuto upiluli. Hablay yam siya gibabat ya ka department. Tipimlay mi ito kung niyo ay katang kajingiram. Mano ban sign. Mano ban mang pisa hamang pisa ka sarkar. Temta pinong ba ngawan hangta ladap. Kalonghi kamlong. Tadi kani ngimday ban siya ilang baklakin. Tinga nga ko abanong nagbasyay. Bahado kini si wala lang amsyam long syu utaw MLA. Hanay nga dang late hi.
Na bakadon ka jing dawan na po ko konsi bagyong ngidon kami gini kini gidon kam yarap lam tingali sino. Mabli siya sa sarkaram. Habang ka jing dawa ka doon na mata ka konsusi nga hap banlit man tiyad iri jing hang jong sarkar.